Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Ari QQ. Oke guys, jadi kita mau liaran malam di Soekarno Hatta guys ya. Oke, kita langsung pasang. Kita gaskeun. Banget cuy, jalan mata mana
next video guys ya. Kita pulang mana nih? Ini pelabuhan sana. Kawan itu. Ayo sana. Guys, ada polisi rame banget bawa motor biasa ya, bahaya. Kita ngamankan dulu belum kena. Itu polisi itu kalau udah kena aduh bahaya banget. Oke guys, banyak polisi ternyata guys, jadi kita next time dulu video ya. Oke, mungkin sampai sini aja guys ya vlog kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, thank you.